Shalom. Uyu munsi turabire hamwe bimwe mu bikoresho Satani akoresha kugira dusamaze. Abantu benshi turakomereka muri ubu buzima turimo, bigatuma umutima wawe utiyumvira kuba umbega ukaba kure y'Imana. Hariye dukomeretswa n'abakozi b'Imana, ugasanga umukozi w'Imana mwasenganye, umukozi w'Imana yakwinjize mu gukizwa, gusigurira ko Yesu ari umwami n'umukiza, mu nyuma ugasanga ni warimo akora ibintu bitaroranye, bigatuma umutima wawe ukomereka, ntiwegere Imana, ukumva nawe ntiwoja aho Imana iri. Ugasanga abandi bakomerekejwe n'amafamiye, ugasanga abandi bakomerekejwe n'imiryango n'abagenzi babi, bigatuma wumva wihebuye umengo n'Imana ntikuzi. Ariko uyu munsi nakuzaniye amajambo meza y'Imana akubarira ko naho bimeze gutyo Imana yoyo iri hafi yawe kandi ikwiyumvira. Turabire hamwe muri Yeremiya 30:17 kugeza kuri 18, haranditse ngo ariko nzosubira kugukomeza, ngo ndagukize ibikomere vyawe, wone uhoraho abivuze. Yesu ashimwe. Kumvise ko Imana naho bimeze gutyo irongera ikagukomeza iyo wegereye ahiri. Ku murongo wa 18 haranditse ngo wirukanwe Siyoni ahatagifise ukihababara. Urumva wiswa amazina menshi, nta numwe akikubabaye, nta nukikwitayeho, ariko ujye wumva ko Imana yuko irakubona kandi irakuzi. Bakwise amazina menshi, bakwise ko ntacyo uzovamo, bakwise ko uri ikirara, uri igisambo, amazina menshi mabi. Ariko tujye tubasha gutahura ko nyuma y'ayo mazina mabi hejuru hari ijambo ry'Imana, kandi Imana iratubarira ko izongera kudukomeza. Kandi rero ndaguhamagarira nshuti mwene data, wumve ko Imana yawe itagutaye naho uri muri ibyo bibazo, naho wakomeretse ku mutima, ugerageze kwegeraho Imana iri, nayo yiteguye kugutabara. Twongere turabira handi ukwifuriza kumva icyo ijambo, ujye wumva ko ijambo ry'Imana riri hejuru y'ibyo byose baba barakwise. Ndashaka kukubwira ko ijambo ry'Imana rituremesha rikadusubiza mu mwanya twagomba kuba turimo. Naho woba warakoze ibibi kubwo gukomereka, ukumva mbega uri hirya y'Imana, Imana yo iracyateza ibiganza kandi iracyari ku ntebe y'imbabazi. Nuyigaruka ko izokubabarira kandi izokugirira neza. Ndagutumirira kwemera icyo Imana igutegeka, wegere mu nyonga zaho, nayo irakwiyereka. Woye guhereranwa n'ibyo bikomere byakubayeho, woye kwiyumvira ko ntacyo uri cyo imbere y'Imana. Imana yigutegeye amaboko, kandi Imana si umwana w'umuntu. Imana ntabwo imeze nk'abantu. Ijambo ryayo riravuga ngo Imana yanga icyaha, ntabwo yanga umunyabyaha. Ibyo twese turabizi. Twe Imana ntitwanga, ahubwo yanga icyaha. Kandi ikongera ijambo ry'Imana rikavuga ngo naho ibyaha byanyu byoba bitukura ngo jewe no bihindura bikera. Amena. Ndakwifuriza kwegera Imana, ukumva ubugombe bw'Imana. Kuba mu Mana ni byiza cyane kandi birahimbaye. Nta wundi munezero kuri isi wobona uretse umunezero wo ku Mana. Nturabe ibyo bakwise, nturabe imivumo bakuvumye, nturabe aho bagusebeje mu gihugu no hanze. Imana ibwira zikabihindura zero, ikabereka ko yakuremye bo badahari. Kuri iyi si umuntu akubona ukuze, ntabazi uburyo Imana yakuremye mu nda y'umubyeyi wawe, akakwibungenga, akubona ukuze. Rero nta n'ijambo rirerire yogira icyagukoraho Imana itabikoze. Tumenye neza ko ijambo ry'Imana rivuga ngo Satani ni se w'ibinyoma. Satani aguma aza guhenda, ubundi so uri iki, ngo bakwise ngo ntacyo uzova, ubundi se ubona wovamo iki, bakwise umurozi, ubundi se ngo ubona utaroga. Akaguma akubwira ibintu bitari byo, akaguma akubwira ibinyoma kugira ngo utegere Imana. Satani turamuzi neza, ni se w'ibinyoma. Twanga ibyo binyoma bya Satani, twegere Imana, twegere intebe y'Imana, tubone kugira neza kwayo. Shalom.